Siyawamukela ku-TV yakahamba phambili iGuluva TV. Qala ukuthondela lokhu, subscribe, share, comment, like, asihlangane khona. Kanti manje kubingelela lesikhathi ekubingelela yena mathinta acabisa intombi zimqomela amehla akhe abanye baqamela imali ethi bazingena kwethu. Baba BK Mchunu waziwa ngobheka Mchunu njengoba ke ubekulaphana emngcwabeni ka BK Mchunu ubekufihla khona ithambo lakhe lokugcina beke esakuveza ukuthi cha noma engasalithola ngethuba lokuthi aphawule ngengane yakhe isikhathi eside kodwa ke ubazwile abantu bebonga ukuthi ke uke wabasiza ube usizo lingana nempilweni zabo futhi ke ubebambisene kangakanani nabo bese ecela ke ukuthi abe beyibolekile imali bebe sebeyibuyisa ukhona yena ke umntodla enyoni zezingane zakhe esakhona baba BK uthe meqhubeka chaza washo kanje. Ngibonga ithuba ngelinikwayo njengamanje. Noma ke mina ngasafakazanga ngomntwana wami kodwa ke kulungile. Angisho ukuthi ngithini. Ngibonge labo asebethe bafakaza ngibalalelile. Nalabo athe baba nenhlanhla yokuthi abaphe imali ngiyababongela futhi ngithi inkosi babusise. Bese kuba khona labo akade beyitsheleka. Ngithi kulabo akade beyitsheleka. Hayi. Akekho phela nelungelo lokudla inyoni zabantu abami ngikhona. Akekho onelungelo lokudla izinyoni zabantu abami ngikhona. Wena wazi ukuthi kade kutshelekile ngikhona. Ayibuyi imali yami. Loyo kade mphile ngiyababonga bakhona abafonile bangitshela ukuthi mina wangipha imali engaka wangipha imali engaka ngababongela futhi ngoba babephana kodwa wena otshelekiwe buyisa imali yengane yami ngikhona imina kuphela nginelungelo lokudla inyoni zabantu abami hayi wena cha akhambi kanjalo batwana benkosi ke siyabonga bangcwele abahle enkosini noma ke seshilo umphathi lihlelo ukuthi ke abangala bazosala khona la umsebenzi kawuphelileke phela eqinisweni ngoba umntwana sesahamba naye ke futhi besimcelile ukuthi asize naye la uzoqhubeka lenkonzo siqhubekile sekusele inkonzo yodwa ke manje yokuba siyombeka endlini yakhe yokugcina ile yokuphela ke nje manje umlenze ososisalele engikholwa ukuthi ke njengoba umfundisi wenkosi eqokiwe ezulwini uyena onelungelo manje loba afika futhi ame phezulu kwakhe ebese mfundela lencwadi phela efundwayo ngani ngoba ngiyamazi ubhabhatisiwe mhla kubhabhatisa inkosi yesizwe uZungu kwaphuma uZungu kungena yena ngakho ke balulekile ukuthi umfundisi ame phezulu kwakhe ngale ncwadi yasezulwini amcelele lokho azamcelela khona asibongele ngokwetshele kwakethu ngoba setshelekwe phela okade setshelekile usethathe okwakhe ilokho batwana benkosi engikucelayo usekhulumile umphathi uhlelo ukuthi abangala bengasala ngala bese kuthi ke labo abavunyelwa umoya kuya ngala phela siyobona la sibeka khona ithambo lethu ilokho ke bangcwela abahle enkosini angikhohliwe wena okweletayo khokha wena okweletayo ngiyakusiza njalo ngoba uzakuludla unembeza uzakuhlupha unembeza akasekho uBK ngatsheleka mina ke yena ngisazovalelisa ekhaya ngizakucela nje manje ukuthi asihambe ke bengicelile sizaneno sesiyahamba naye ke manje seyobeka endlini yakhe yokugcina amen.